Adem juga ya di Maria. Bujuk Beneng, laki gue itu. Lah dari tadi gue cariin aja ini orang. Woi bang, Jim. siapa ngabis lu? Begulet aja lu di sini lu. Bulet. Bulet Lu mau ngadem. ngaji? Gue udah ngaji, tinggal ngaji. Oh no, anak lu kagak ada yang jagain. Masih bocah. Udah lu tidurin aja dulu. baru Tidurin. Lu jagain, jangan begulet aja di sini. ngaji. Lu bagaimana sih jadi bini? Bukan jagain anak, itu kan tugas lu. Oh bukan gitu bang, kalau gue lagi sibuk mah gantian jagain. Gue capek, diomelin mulu sama bini. Marahin mulu. Udah ada yang ngamuk nih. Mudah-mudahan ada yang nolongin gue. Diomelin mulu. Wah, gue capek. Apaan nih? Apaan? Lu ngapain lu? Ganggu urusan rumah tangga orang aja. Siapa yang ganggu? Nih gayung gua bawa. Gua mau mandi. Mau juga gayung lu? Gayung gua. Maaf. Lah, lu mau kemana bang? Gua mau mandi. Badan gua gatel. Gue kira mau belain gua. Ini, belain lu. Ya, boga layau. Boga. Ah, kampret lu. Lu mau nimbain gua emang? Nimbain.